Melbourne polkutla ni somporuk inrin ni enpui buta kania Christmas le kumthar vo vet ba ka hunduam tak tak mangin media team te control boy vet le a tlemin kanun tlai dewa min shia thiam kan be say Australia Mizo News Channel clear to te kumthar chi bai vek ule kan media team technician le cameraman ni bok tlangwal valal so much swan anna group bo amu veta December ni somni pariat khan mikal khom the zat aya tamshet pung khomin pathian le koshan ma atiam tlate ti in nula abigail chu kan mo atan kan lom lut felta Melbourne Mizo Association chanchin in thlantur Melbourne khotlang kumtin June thla in thlanabo sei thin chu COVID-19 shipui wangin kumin January ni somni paruk hian public meeting nein in thlan ngal tur ania in thlan ni hian dan siam thatte nem nge ngal tur ani ang Computer lan MMA member du tak puri kian hian atringin computer desktop pasari le laptop pathum kan donga kan lom hle he computer te hi MMA member ado piang ten executive committee te man bituk zata le thei ani e Mizo Christmas man dan tlang pui Melbourne Mizo te chu pathian zara bekin huin Christmas kan mang thei hloma lengkhom lim tak le roi tui tak tak te train kumdang angmain boina le harsana ingma lovin kan mang thei hlau Sanghaman le chol manga te chuak kan nuala ni khwa po kumdang angin alum chelem lo tual chung chanchin Melbourne khopuya face mask wo angai na mun te hli then ani don mai tuam na chu January ni som pariat tho chan nia tang hian wo nge angai na mun te hli then ani don shopping mall supermarket damdoi in airport Uber taxi le public transport ati chau compulsory wo angai to ang Melbourne thina rap thak January ni sompali ninga ni khan tholomarin venga cheng Tomislav Perinovic kumsomli pariat mi chuan anupui Perinovic le afate pathum Claire kumsari anna kumnga le Matthew kumthum te chu an chen na ina thi in avamu he thina thlenga hian homicide squad investigators te chuan pi Perinovic hian afati atha zo ama in that ve ta mai ni in an soi avamutu apasal ero rinel na omloven ninga jan khan chwa zalen ani Australia Open Kumtina Australia Open tennis in Elnaropui tak khel thin chu kumina po Melbourne khopuya February ni riat hian neilenge ani don in khel turin Kovel tennis player lar tak Djokovic Nadal Serena Williams Simona Halep Naomi Osaka le Dominic Thiem te po Australia ron thleng to a quarantine mek anni ni khata darkar nga practice na hun siam sak anni thum Kumin hian player sanghazani somli antel dona open day po shipui laka ahim thei angber tura pot sai turin roman nakal pui mek ani rampon chanchin January ni som khan Aizawl edin tharveng National Highway kongthanglam luikora ruangchar ani mithi hi maritia ko kumsom thum patni mi puwanlal siama fam fanu Aizawl zwang tuivenga ama khosani in anveng chunga omni ma se pemle kha neilo le chenni fan pelo ani awangin zwang tuiveng mi le sani na ani lo thu an soi marai hian alua hliam atwara postmortem ani nuwa arwang hi lunglei district bung hum khwa a chung ten an la a dorpui vengin kongsiamin an kwangsiamin an thla nia thodon ani mibo zon chunzom zelani pilal tlan thangi kum somruk pakhat buang khwa chu January ni kwa inrin ni khan champhai panin ajin chuaka tun thleng hian achin hriat alani lo pilal thlan thangi hi ama khosa meithai ani a khokar kong hi adang lamna sato ema wanga bota nia rin ani tukin jinglam thleng khan Mizorama COVID-19 awanga nunna chan pakwa omto in active case somriat pali an ommek Voin chumadar somlesan vekhan India rampumpuya Prime Minister Narendra Modi chuan New Delhi atringin COVID-19 shidanna atlangzar hemirwal hian Mizorama po munga a pek chwa chan ve ngal ani a vaccine tho khatna hi health worker mi sangriat chuang nena athlona pek phot ni in tun thlani sompariat atringin Mizoram district zongjanga vaccine sem chwa hi kalpui ani ang Mizoram chu February thla atringin bek ina aning khom theidon ta January ni sompanga zirtop nia nei COVID-19 din hun clear ho na meeting chu Health and Family Welfare Minister Dr. Arla Thangliana kai shwaya in khwa kherna tam tak thladul ani don pathian ni chunin khom le sabat chunin khom po February thla atang chuan tiam chin nein phal ani to ang
chian ni thatnia mi kalphal chin ti pun ani anga zan curfew po thladul ani to don ani India Border Security Force le Jammu Police te chuan International Border kaltlanga lever meter zale somnga laya thui le fit som thum laya thuk chu January ni som pathum khan an hu chuak he lever hi fir fiakten kum sang ni som pret atang to khan India lu ruknan an lo mang thina alu chuana hi ramcheng chet tak le nim nokkara omania wangin an zong humai lo ani Myanmar zawh te chen tamna kalemio bial chunga zin ho tahan khomi pakhat telin COVID-19 shikai thar pakwa mubel ani January ni som pani ni lai ni jingdar thum le chan ve khan Myanmar Chin State falam khopui lailia kang meya chuaka thelman lovin in paruk akang ralvek nupani in nunna anchan Myanmar Chin State hakha khopuya po January ni kwa inrin zandar som pakhat khan in pathum kangralin pawalai kum somthum paruk mi in nunna achan bok China Foreign Minister Wang Yi chuan Myanmar tan COVID-19 vaccine nuai thumpek atiama rel kong laile project tam tak ma lak dun antum chuti line India chuan Myanmar nen ramven him konga changdun turin ming an sign thu apuang ve thung Indonesia thlona passenger somruk pani phur Boeing 737 chu Pontianak West Kalimantan province panna konga minute li chau athlo nu in radar atangin abova January ni kwa khan Jakarta bulok Java tuipuya atla mita mutu sangaman tu chuan chaktakin aron bir thla a tuichunga apuak ti asoi thlona che sola hian crew members som pani le passenger somnga an chuanga hengzinga hian no pangpasari le no sen pathuman tel Indonesia ramalir ngeng January ni som panga zir top jingdar khat khan Indonesia rama Sulawesi Island magnitude paruk point pani ana in liranghinga he chanchin bo sai lai thleng hian mi somli pani in nunna an chan to mizaruk ayatamin hliam tuarin inchimin adelle anwaya tangte authom shetur ala omrenga chanchwa na kalpui chunsom zel ani mi sangtel chanchwa ni to in he lirnging hian in zathum le damdo in pakhat ati chiania shiat ani North Korea chuan US chu arin tok lo thu soin nuclear ral thuam thar asiam bel zel tur thu apuang submarine launch ballistic missile thar chu Pyongyang sipai parade na apholang Tunthani ruk US capital Washington Congress joint session nei lai President elect Joe Biden dan angtaka chakjok ani thu top siam an tumlai luchil tu Trump supporter mi sangtel jinga tel tuileu thiam Olympica po voi nga lai medal lo la to Claire Keller chu nilai ni khan thu boy siam sak ani ba ka hian boina chu awanga rorel na insang an chot lai lok pha na a innam noile narkai tu te chu FBI ten an thur tanal nal mai Australia Mizo News enpui buta kani kanin mule vat don nia